Yes, I would like to dedicate this song to our executive producer and also to all on Sagay family. Yes, kay Ma'am Riza and Ma'am Ruth and also to Ma'am Estrella. Yes, and also to Ma'am Melanie and Ma'am Monica Echeverria. Yes, happy watching Ma'am Gloria Jurquito. Sabay kumabiyag ko taintinga Un-unoy to'y agay at ken ka Sanataan na igameriti ayat Nagtaon kaong ganto'y puso Langit iti kayarigak kenka Huwen sika inararapa ako Napatek ka to'y puso kenrik na Jakaya amapukaw ka tenan Sika laeng INAY-AYAT ko Hindi ita Hindi agnanayon Sika biyak ko't makaika po Luapay naragsak tilubong ko Sika laeng INAY-AYAT ko Sika laeng salda to'y biyak ko Napatek ka dito'y puso Huwen sika INAY-AYAT ko Yes, I would like to dedicate this song to Ma'am Manicelia Madi. Yes, kay Ma'am Yang Dinazan. Yes, and also to Sir Eddie Gomangan. And to Auntie Sally Mabilog dyan sa bahay namin. Happy watching. Langit iti kayarigak kenka Huwen sika inararapa ako Napatek ka to'y puso kenrik na Jakaya nung mapukaw ka tenak Sika laeng INAY-AYAT ko Hindi ita Kenti agnanayon Sika biyak ko makaika po Nuapay naragsak tilubong ko Sika laeng INAY-AYAT ko Sika laeng salda to'y biyak ko Napatek ka dito'y puso Huwen sika INAY-AYAT ko Napatek ka dito'y puso Huwen sika INAY-AYAT ko Huwen sika INAY-AYAT ko Ayan, happy watching to Ma'am Melanie Echeverria. Ayan, I would like to dedicate that song to you.